bung kakak par bung Riko otak patah. Satu malam Biba ku janji dan dia mau pergi ke pesta Biba ronda di Mardika. Get bagi nilai bung Riko setunggu beta. Beta pergi surasa mau lari saja. Bung jangan marah beta bung, beta mau ajak nona ke pesta dansa. Bung jangan marah beta bung, beta sing lama jua 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 jua. Bung jangan marah beta bung, beta mau ajak nona ke pesta dansa. Bung jangan marah beta bung, beta sing lama jua jua jua. Lagi asik duduk minum di muka rumah lah ada anak satu berdiri tanya-tanya. Beta lalu berdiri, henyo mau cari siapa? Permisi bung, boleh tanya kak? Beta mau cari nona nama Mira. Apa bet, kata beta sen tahu. Tak ose bula balik pikir beta sen tahu. Mau ajak nona terus se pika pesta kak. Sen tahu ini beta bung Riko tato buaya. Bung jangan marah beta bung, beta mau ajak nona ke pesta dansa.